Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te kan lo lom le thau chawa voin hi April ni som ni le pakhat ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ani April ni ria tatanga US le Iran kar ni chung ni som pali chung atana in ka hai thung an lo pom to chu naktuk jan ni lai ni jana hian atop to dona India taima chuan in ka hai to phun tur hi ninga ni jing lampang ani to ani in dona hlom jok alo thleng don nge voina inbiakna nei tura romana hian inrem na ansiam thaijok don ti chu khovel bengchit na hani tamek ani US chuan anmi le sa Kuwait le Iraka na thok tu te chuak turin an hriat tira heti lai hian Kuwait chuan force de majeure an pongjui tabok khovel Kristian tam tak ten social media lampanga po nasatakin han soisela Yesu an kheng bedlai lem milim chu titluin Israel sipai ten Israelim lua tubawan chulai thalak chu nasatakin thedar ania heiwang hian IDF tele Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te anin soifia jak ani amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ani ole in biakna tur chungchang ale Iran le US in karbo roka hian mixed signal hanti rampa khata tanga thuin anglo tak tak le in person tak thu chua aum nual towa chungta chu Iran le US atangin aum vevea Strait of Hormuz sa boruak sangjol chhojela wangin khovel munrang tranga oil le gas manin sanlam apan chhole tameka hetiang kara hian hei hi dikbera rintlak berani tia hansoi tur khovel media lian berber te point an nei rilo ani engponi se Iran le US chungchang kan soi main Israel sipai te chetna social media le media trend khata khovel Kristian tam tak ten andemron mek chungchang hi hanthir ma support teng kan hriat thawangin Israel chuan Hezbollah firfiak poltelaka beipui thlak na kalpuin Lebanon ramchung munrang abik takin Lebanon capital Beirut lampanga te Southern Lebanon lampanga te anchena sahlea leilampanga le vanborok lampanga sipai te in beina hau tak le ha thak tak mai kara hian Lebanon chim lampang rambung thena antar Isua crossa an kheng bedlai lim chu titluin Israel sipai pakhatin tubaulian tak manga achu chelai thalak chu nasatakin aron viral ta Iran le an thlop firfiak poltela chuan hei hi hunram changa ron lain khovela hian Islam sa khozui tu ta hi Kristian te melma kanilawa Kristian te melma diktak le antana chiatna dutu diktak chu Zionist hota hin ni tin anon puchiam mai bok Kristian hinzom khom polthan khat te website apo hethil thleng chungchang hi demna thu haron richok ngala te chuan tu kin lamatang phei kha chuan social media platform rang te he thalak le Israel sipai chet dan hi andem thu mutur tam tak aron darta hani hemi chungchanga hian media dangte tanga thuwar taka hansoi te kan la chhong lowanga Israel media nge The Times of Israel an report hi hanthlir teang he thala karon dartir lampanga hian Israel thlop tu tele Israel mi thran khat ta chuan artificial intelligence AI manga he thala khi siamdang lamani tin hansoya mase The Times of Israel chuan hei hi thudik lo ania thala khi ataka thleng dik tak ania IDF ta chuan Lebanona sipai ten Israelim anti chiat lai thalak tuna khovel mun ranga darmek chu adik nge yani ti anem ngeta action lak zui po anti mani ti ansoi bok ani The Times of Israel hian an report jeldan chuan Israel Defense Forces chuan Lebanon chimlam panga sipai pakhatin tubo morle lam hriam chi manga Israelim ati chalai thalak chu adik nge ya mase Israel chuan hetiang hian atingai lawa ati tu rani bok lawa chuwang chuan he thila in nam noi telaka man la donani ti an puangjui ngala khovel Kristian tam tak te rilru tinatu le an enghel an soisel na satem mani wangin thala karon dartir phada po hian IDF thupuang tu Lieutenant Colonel Nadav Sosani chuan ex lampanga post ron siamin hemi chungchang hi an chuizui donani ti alo sei to bok ani ti chuan chuizui ani tareng boka Israel sipai ten an hriat thaichina he thalak hi Lebanon chim lampanga IDF te malakna operation kalmeka thilthleng nge ani tin finfia ani thu hanon soileta khovel mi puitam takte rilru hliam tu le tinatu he thilthleng chungchang hi Israel chuan angai tha don lowa Israel military chunga until ngai hlut value expected anti chunga
thil lom zong zong te ne na in mil lo le in person taka chet na ni han ti bok ti chuan tukin lama khan IDF ta chuan nimin tlai khan hetianga poi khoi na in nam hnoi le sipai isualim chutu hi an chui chuak to ni ti an pong zui le boka khovelin angai ven le khovel Kristian tam tak te ril rutina tu le Israel dem na thu tam tak chak chwa tir tu ani wangin Israel point angai poi mo le akha tokin update an nei deuh ranga IDF Northern Command chuan thil thlen dan kim chang hrefia turin uluk zokin an chui zui mek zelani ti an puanga heibaka hian he thil ti na in nam hnoile attitude chunga Israel chuan hremna anathayang ber pek atiama chui chian na zongjong po dik tak le uluk takin kalpui mek ani tin an puang zui bok Roman Catholic Kauran Hroi Tulu ber pop le US President Donald Trump te inkara in nial boina athen nu lok ani wangin he thalak ron viral chiam mai hian ngai ven a hlo zual hlebok ani IDF Northern Command chuan hei hi khrangin Lebanon chim lampanga he thil thlenna hmuna Christian community ta chu Israelim siam thale tur hian thaito pin Israel sipai ta chuan an puidon ani ti an puang le ta ani US President Donald Trump chuan he thalak a viral nu loka hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena engwangin nge sipai ten Israelim anti chiat ti le engwanga Israel sipai ten hetianga anmani kut nge ya Israelim hi ti chiangen ni ti zona azotani hantia mase hei hi publica puanzarani lo tin an soibok The Times of Israel hian report an pek zeldan chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po athin ur hlea ain soifia angai ta hialani hantia kin urle rilruna tak chungin Israel sipai tan hena arang thayang bera chui chianga mal zui ngal turin order apea juda tele rin na dangwon tu sakho dang betu te inkara in ngai tlom na le in za ton na aum thin chu juda te hlut na ania chu ngai hlut ber tur le kan von tlat tur thilani hati heibaka hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel hi Hebiela Kristian te punna mun tamber ania Christian community te pun chauzel na mun om chun ani hati boka he thil thleng hian Israela Christian te Lebanon ramchunga Christian te khovel mun franga ring tu tam tak te ati na tawangin poikati hleni hatia Israel President Isaac Herzog chuan hetiang thila thleng hi Israel atanga chuak thil thlenga chuan thil thleng duam lo berani tin adem thu apong boka The Times of Israel chuan Israel Foreign Minister Gideon Sar point he thil za thak tak hi adem thu soin ngai dam adil bokani hantia Israel Foreign Minister hian he thil tenom tak titu chunga hian atulanga malak na khau tak kalpui katiama hetiang thil hi thil za thak tak ania kan ni na ne na thilin kaltatani Israel chu sakho rang le an chin chiana thiang hlim te za tu ramania rin rang te inkara ngai tlom na le in za na wangnung tu ram hani boka he thil thlenga wang hian ngai dam kan dila he thil thlenga wanga khovela Christian rilruna zong te hena ngai dam kadilani hatibok social media platform ranga Christian ten han social na ti palthil ni mialawa hetianga Isua an kheng bedlai lim Israel sipain anti chia hi andem thu han soi rolin he thil thlenam hun hi Southern Lebanon apo Christian ta chen na thingtlang khopakhat debel mun ania kumtam tak chung Lebanon sarkar sipai nilo Islamic extremist ho Hezbollah firfiak polten anop na hnuaya alawam towa khati chungjong khan biakin le Israelim te hi ti chiat alani ngai lawa Mase Israel sipai te hian ti palthil thuni mi alawin antitluwa anticheluya firfiak polte aipo Christian na anmusit ziale enga ma an ngai lo zia anlan tirna ni tin an social na sahle ani tichon The Times of Israel chuan Jerusalem khopuya Israel sarkar le Christian hruaitu Christian leader teinkara borok thalo le sosang tension sang tak awmekani tin an report bok ani hemi chungchanga hian in ngai dan te comment lama hin lo sei ve tho donia hetiang kara hian US le Iran boina le borok sosang chomek kara US in Iran long aman sakawanga ngong thalo po om chhozela Kuwait chuan US in Iran long aman sakawangin boina azwal zela hei wang hian Kuwait chuan force majeure han puang tarup maya hei hian khovel ram tam tak anghong turangai ani oil le gas lampanga hausa tak mai Kuwait chuan khovel ram tam tak nen in sumdon ton na chungchanga in ram na thuthung han lo siam towa tichuan force majeure tia han soi hi kumkhat chunga Kuwait tin oil le gas te
รำครั้งครั้งเนี่ยนะอาเป็กจัดตุรบิตุกเล่อินเรมนะอันเล่าเสียมโตตะจูUS in Iran ซุ่มดงลงเลียนตักไม่อามันสักวางบูรวกทะเลอินมุงชาวเล่บวยนั่นแหละฮาร์สัตนั่นเลียนจอกอิรันอินอาเซียมพาตักเจลวางินเลวไทยเลวินกุเวตินรำดังตันเนน่าออยล์แก๊สอาเป็กชัวตุรจัดจูอาเป็กชวกไทยดอนเลวันนี้ตีอันพวงตาอันนี้กุเวตเปโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นจวนเขาเวลรำครั้งแห่งมจัดตาออยล์แก๊สทรัลชวกตุระทุดลุกนะฮัลโลเซียมโตจูตีโตบรมตีพัลนาดันทาร์เล่ทุเป็กทาร์จูมันตันนี่ตีอันคัสตอมอร์รำครั้งตันเนน่าอันเชียติร์ตาอันนี้German media DW chuan Kovela oil le gas lama har sat na chu nasatakin azwal chhodon ani hante Middle East sa tension sang le borok thalo tak hetianga om chhojui jalawang hian nizan tela tukin lampang ma to joka khan US chuan Kuwait le Iraq na thok tu an khole tuita chu arang thayang bara Kuwait le Iraq chhuahsan turin riat tirna anti choka The Guardian in report an pek dan chuan hei hi Iran thlop helpol le firfiak pol chi rang ten beithut thai din huna anding meka heiwang hian an himna ta na in sasenga Kuwait le Iraq hi chhuahsan rang turin an hriat tirani hanti hetianga chuak tura hanti te hi US khole tui Kuwait le Iraq na thok satlia te hanilowa US defense contractor V2X nuaya na thok tu te hania V2X nuaya na thok tu te hi Kuwait US sipai munpuya anomti report ania heiba hian Iraka po Ali Faith Airbase ale Erbil base te heng na thoktu te hi anomani ti an soiboka April ni kwa khan US Department of State le V2X company khroitu te hian inbiakna meeting poimo tak an lo nei towa khamitum khan US defense contractor V2X ta chu Iran firfiak polten target bika an nei mai thaini ti an lo soitowa The Guardian chuan uluk taka zirchian chunzom mani nuwa Iran thlop arm group le militia hote firfiak poldang ten US defense contractor V2X nuaya na thoktu tahi bei antum ngai ni intelligence report atangin anhreta mase heng company te na thona mun le na thoktu te ven himnai ro chu athat tok lo wangin arang thayanga Kuwait le Iraq hi chhuahsan turin hriat tirna anti chhuakta ni anti Ajas chuan hetiang thu chua US in asiam ta ka wang hian V2X ten an tholai chu an cholsan angai dona ama zong aya in do na hlom jok lo thleng le mai thai din muna an ding mek lain Gulf state te na US in venna ta na ral thuam apek thin te na satakin atlan hiam thai dona chu chuan Gulf state te himna atider thong le thaini antibok India taima chuan US le Iran in bia khun turata na an rom man hi zanin vel ania Mase voin tlai lampang chanchin kan buat sailai thleng hian in biak na hi aum ngai donem ti engma confirm thei alani lawa US chuan in biak na hi aum ngai dona mase in biak na hian US Vice President JD Vance chu atel ve don lawa achan chu ven himna lampang security thilwangani tin anpuang jata mase JD Vance hian US ayo palai te akai hruidona in biak na atel le jok donani ti US chuan anpuanga voin tlai lampanga hian in biakna neina mun turatana an ruat Pakistan capital Islamabad khopui lampanin athlok chuak donani ti anpuang boka US le Iran in kara in biak remna thoktu Pakistan po anin buat saimek boka hetiang hinima se Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Bagai chuan in ka hai chunga thilzom tur tam takte Washington chuan abo chia chuwang chuan in biakna round thar neile tur hian Iran chuan plan engma alasiam lo ati Ismail Bagai hian in biakna kalto lampanga khan in biakna nei lai mekin US chuan Iran abeya kha Iran chuan athai ngil theilawa chuwangin kanram ven himna lampang hi Iran chuan angai poimo zokani hati Associated Press chuan tukin jingdarli harik ma deuhret khan President Donald Trump chuan mixed signal anti signal inanglo tak mai ati chuak nualani hantia interview anei na Iran buaina titop tur hian amhan molem lo thu asai chuaka heti role hian social media apos lampanga te inrem na siam thuai thai ani abai sai thu asoi lang thunga naktuk nilai ni hian in ka hai thu thung omek chu atop to donani ti soin hemi mangai hian inrem na siam ani lo chuan bom tam tak irana apuak donani tin telephone manga interview anei na asoi chuak lea mase Islamabad ta in biak round ni na chu om ngai turin abai sei ni ti asoi thawa heti role hian Iran lampang chuan President Donald Trump hian athil phut te anuklet thren hani lo chuan in biakna hian antel don lawani ti anlo sei to thunga US chau ni loin Iran lamatang po hian mixed signal haum nuala
Iran inbiakna kai hroi tu ber Chief Negotiator Parliament Speaker Mohammed Bagar Galibaf chuan US chuan Iran hi US kuta in petop turin anduni tin apua heti rol hian Iran chu in dona muala chet dan thar kat thar play turin ain buat saime kani ti apuang bokani hanti President Donald Trump chuan JCPOA chungchang haron soi chuak leya tun truma Iran nena in rem na ansiam tur chu kumsang ni sompanga Former US President Barack Obama kai khroinan huaya in rem na thuthung JCPOA hanlo sain toai khan natsa takin athajok donani ti asoya kha in rem na JCPOA kha Iranin nuclear ral thuam asiam chua theina tura konghon sakna hania kan boipui mek in rem na thuthunga hi chuan chutiang chu atheng don lo Israel le Middle East tan chau nilovin Europe te America tele mundanga po remna muanna le himna atinghet donani hati President Trump hian deadline athen huna in remna ansiam lawani chuan Irana boma pon sat tur thu hi voitam tak asoi chok towa Mase the Times of Israel chuan President Trump hian phone call manga interview tam tak aneya thusoi riat thiam harle boithak tak tak tam tak awmani hantia ceasefire hun chung chu potsai turang main atong chuakani hantia Bloomberg nena interview nei na karni chungata na inka hai anlo pon to chu US chuan ti top mai rem ti arinom lo hlea inka hai chung hian Iran nen inrem na kim chang siam kan tumjok mai nia mase permanent ceasefire deal siam tur chuan hunrai tak ngai tuanga ya in biak na po hunrai zo ka kalanga ya ni hati President Trump chuan in ti hlum na Iran hian akal puile ni chuan Iran pumpui nuai chiat vek na atheng donani ti vau khan na alo sei photo thina mase Iran chuan Irana ep to poll opposition group People's Mujahideen MEK hanti member tajinga panni chu ankhai hlumani ti anpuanga National Council of Resistance of Iran chuan thuchua siamin Mohammed Masum Sahi kumsam thum pariat mi le Hamed Validi kumsam li le pangami tachu MEK political wing ami te hania Tehran khopui daifemom Karash tanina Zinkara Khan khai hlumani ti anpuanga The Times of Israel chuan US President Donald Trump vau khan na Iran chuan anpaljut zela February ni somni le pariata khan mi pariat lai mai anlo khai hlum towa tuntruma an khai hlum tenen hian indo tran nuwa mi som lai mai an khai hlum na anita hei hi Iran chuan du to kan latum lowa protester anman tele political prisoner te khai hlum na ala thengle donani ti anpuang bokani hanti Iranin an khai hlum tak mi panhi te hi Israel Mossad tene na inzom na ya Iran laka chiat na thentir tura thiltia puin Iran hian an mana an khai hlum mane in biak na nei tura rom manalama po Islamabad chuan round ni na kalpui turin anin peitoni ti anpuanga mase German media DW chuan engthil nga thengdon ti engma hria tani lawa rampan hiayo palai te hi in biakna anin London MT po tun thleng chuan ala chiang lawani hanti an soizel dan chuan in biakna masa darkar somni pakhat chungjat an nei na mun Islamabad 5-star Sarina Hotel panna kongpui jongjong chu khar pinvek ani toni hanti The Guardian chuan Islamabad hian in dona hi anturna sa hletowa oil lama harsat na lian tak antoka Pakistan khopui sang le Islamabad khopuya te darkar sari chungjat mai electric power pechok thailowin blackout aloni towa hei hi Strait of Hormuz sa buena chuawanga Pakistan in electric power siam chona mun pui oil manga tinun na tur chu antlak chamwangani hanti Iran in dona ba ka Strait of Hormuz buaya wang hian South Asia ramten antuatan mekani tin an reporta Bangladesh chuan Nizan Khan tunkar chung hian power station kalpuina tana fuel tlak cham ani wangin Bangladesh sa mobile network chu kharani donani ti anpuang bok ani in biakna tan in buat saina kalpui mek ni masela Azias le India Media Times Now te chuan US le Iran in kara remna kongjunga in biak round ni na neitur chungchanga rin hlal na asang chholea US ang bokin Iran ramhroi tu te thuin kaltak tak mai ti chua aninwala Iran Foreign Ministry in Iran palai ta chu US nena in remna kongjunga in biakna antel don lawani ti annem hen huwa tukin khan report thar haron chuaka Anram Supreme Leader Mostaba Khamanei chuan in biakna neitu tim ta chu Islamabad ta zinturin green signal apeni ti an reporta Masai Iran Supreme Leader thar Mostaba Khamanei hian has statement ati chorwal deu tho hian Iran media krang ta chuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ten annorna wangin
in rem na kong zonga in biak round ni na tel tura rot na le ngai tu na omek chu do dalin IRGC te hian anti to pani tin an puang ve thung ani hetiang kara hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point Iran le an ayo tu firfiak pol telaka in do na chu ala top lawani ti apuang non le a The Times of Israel chuan kumtina Israel sipai nun na chanta tele firfiak a chet na wanga atur tu te torpuina le hriat rengna ta na hunan man thin State Memorial Day ceremony chu man me kania heta hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel sipai nun na chanta tele kan tor na te kan hriat rengna te hian ram pakhat kan ni anga kan in nga na kan lungphum chu akhoya Israel chuan chung te hrareng chung chuan kan ram him na turin ma kan la kan beiranga Iran nena kan in dona te Iran ayo tu firfiak chi hrang te nena kan in dona te nasatakin ti chiat ani toa ma se kan na kan la zolowa in dona ala top lo ati Netanyahu chuan Islamic Republic of Iran chuan Israel le Juda te laka chiat na nasatak thenti ratuma Iran in dona kalmek hi kan laka chiat na dang lo thleng le thei laka in vena ni ati Memorial Day ceremony a tho hian Israel Culture Minister Miki Zohar chuan he khopuya hian kan zawaya tana hriat reng tur thil tam tak alo thleng towa melma te tan thun hut chia chiang tak kan naya min chawa min challenge tu telaka chakna ro pui tak nen strike kan chunjom dona kan melma te an chaklawa an tlom malo chuan in dona hi atop don lo ati voin tlai darthum le chan ve thleng kha chuan US Vice President JD Vance chu in biakna nei turin Pakistan lampanin athlok chhuak don meka ma se in biakna hi Iranin aron zum ve donem ti ala chiang lawani tin The Times of Israel chuan an puang bok ani